Demek, benim ismim Tabriz. Yarulen Tabriz. İsa kaldırdınız mı? Bu informasiya sizge bir kerak olacak. Forumның cevaplı serkatibi Linariya Muslimova. Onun yanında press serkatib Güzeliye Ginatulina. Hamına kelib bastı fotoapparat bilan ul da bizning reis o'rinbosari Gulnaz Badriddin. Bu forumni әзірлеуші komanda gina tugul, bu forumning yetaklovchi uyushmasi. Anladınız? Demak, nendek tep fikr. Siz har keldingiz 4 kunga forumga. Bilasizmi 4 kunga kelganingizni? Kim 4 kunga keldi? Kim 3 kunga? Sizlar 4 kunga. Bugün gitti. Benim nedir şik var, alar benim Tatar tilini anlab bitirmeydi. Kazan diyalekti o. Kazan diyalekti. Anlamay başladılar. Yarı. Demek 4 kunga keldingiz, lakin mine 2 so'zni esa qoldirasiz. Voqea narsa deb tarjima etiladi. İngilizce? İngilizce bilishlar yo'q. Event. Okay. Ramil Agdeyev inshaallohdan ol shul serdashi shuni olib beradi eventni. Demek, bilasizmi? Birinchisi voqea. Demek, u 4 kunlik forum 2 yilga bir uyushtiriladi. Butun dunyo Tatar yoshlari forumi. Esa qoldirdingiz? Aydagiz qabatlaymiz. Butun dünya Tatar Yaşları Forumu. Demek, butun dunyo Tatar yoshlari forumi 4 kun o'za voqea. Ikkinchi so'z sizga esa qoldirga kerak bo'lgan. U ijtimoiy uyushma. Bu eng sirag ishli turgan so'z tugul. Bu bizning ish. İjtimoiy uyushma kim bilan nechik tarjima etiladi? Общественная организация. İngilizce? Estağfurullah. Tatar İngilizce bilmeysiz demek, değil mi? Yaxshi. Demek, ijtimoiy uyushma. Siz bu 4 kunni bulay qo'noq etirgagina kelmadingiz. Sizning bor shunday page. Bormi butuningizda da? Butun kishida da asta delegat deb yozilganmi? Qarag'iz hali. Şuşu 4 gün içinde sayılıyız olga taba sovet. Sovet bilasizmi narsa? Bir kim bilmaydi. Şart. Sovet o bu ijtimoiy uyushma bilan idora etuvchi organ. Sovetga odatda 40-50 butun dunyodan Tatar yoshlari uyushmalarining vakillari kiradi. Ham bu 4 kundan so'ng 2 yil şuşu sovet ishlaydi. Bilgan edingizmi shuni? Kim bilmagan edi? Nu ishonmayman dedi. Shunqa oz kishilar bilmagan edi. 6 kishi. Demak biz 4 kungina birga tugul 2 yil ichida ijtimoiy uyushma bo'laraq ishlaymiz. Narsa degan so'z u. Narsa bilan shug'ullanadi ijtimoiy uyushma? Yo'q, Ramil Tatar Parti tugul. Narsa ishlaydi. Proyektlar ishlaydi tag'in. Bitti? Организация чем занимается в течение своей деятельности? Чем занимается? Что? Объединяет татарскую молодежь. Ну шундай. Шикле тезис. Нәрсе делит? Опытом делится. Нәрсе bilan shug'ullanadi uyushmalar. Ijtimoiy. Tatarlarni o'stirib. Bu shunday общий ayblar aytdingiz, deyman. Lakin men ishtirok etganini aytmadingiz. Men 2 ayb. Birisi u huquq yo'qlab. Demak, ijtimoiy uyushma shu huquqlarni turmushga oshirib, turli proyektlar boshqarib. Demak, bu bizning 2 yilga ishlandik. Ham mana boshqa aylanib qaytamiz. Demak, forumni bu 4 kun ichida saylanajak совета, u sovet ishlayacak 2 yil. Предыдущие 2 года 2 yil Mangarshi. Хотя yo'q, 4 yil. 4 yil Mangarshi. Председатель edi men Tabriz. Ham shunga da men sizni boshladim, mana tanishtiruv bilan bizning komanda bilan. Chunki men bu forumda, ijtimoiy uyushmada, demak, rais, председатель, Ayrat, rais o'rinbosari. Rais o'rinbosari kim bo'ladi? По-русски. Заместитель. Inglizce? Vice President. Yes. Radif, u bizning kengashchi raisni. Gulnaz, rais o'rinbosari. Siz borig'izda bunda bo'lgan kishilar, bunda bo'lgan delegatlar hozir endi bek aktiv etib harakatlana boshlarsiz. Na bu maydonchiqda, вот на этой площадке
даже можно подальше, да, отойти, левее, правее отойти, будет происходить процесс знакомства. Була 10 кеше басырға, була 15 кеше басырға, ең мөһиме 2 кеше табырға. Була 2 человек найти. Можете в круг, можете в квадрат. 4 почмак. Тот, кто слева, незнакомые люди, вы с ними познакомились, да? Ик яшы болған. Қазір міне Табриз менің янымнан келсен еді. Міне қазір Табризға ихтибар білән қарап алығыз. Қазір Табриз сізні барығызында 4 ілішке бөлешек. Аллаға тапшырдық. Я сейчас поделю вас на 4 части. Где я буду идти, не должно никого остаться вот на расстоянии вытянутой руки. Аңладыңыз? Бұны сузам кіші тиерге тиіш түгіл, еме? Мен барам, Муса пейғамбар алейхиссалам көбік. Һәм су киері 2 яққа шулай кетерге тиіш. Аңладыңыз, еме? Айдағыз. Ақ. Кетеміз. Бұны бірәрсі түшіреме? Айра сиямкірді. Болды, бігей бар. Айрат, 2-ге бөлді. Қазір Демек мына мұнда. Кетігіз. Сары футболкалар күш. шып-шыпылар. Айдағыз. Басыңыз түрді жерлерге, О, шәп. Шәп болды, жақшы білішті. Так, сіз. Демек, іш болды. Қазір мені мұнда. Бүлішігіз. Var да. Вы повернитесь в ту сторону. Ты я кабарлығыз. Вот. Yok, ты я Чем занимаешься, Дания? А чем только с этим занимаюсь? Şirat başına, Ramila bilen Римма. Анда яшайсызмы? Анда сізнің айшмасы мүдеді бардыр? Үй анда барып, Ешлейсіз анда анда? менем анда, ишлем анда, бис анда. Тоқтатабыз танышыны. Болды. Тынабыз. Айдағыз, ишітік жилінің искәні. Қазан жилі. Тұлбырлар керек ме? Қаралығыз қазір. Қаралы бітәміз, бұталы бітәміз. Микс. Bir қалай болып. Бұталымыз. Келіңіз мұнда. Мұнда келіңіз. Сейчас о друг друге очень много узнаем. Ты интриговал? Тихо. Ага. Давай, начинай, Рату, объяснить. Енді сұраудан башлаймыз. Мына қазір біздің шундай танышу бола. Шунда біз сізге сұраулар беріп тұрырбыз. Студент һәм югары оқу йортында оқиды. Кто студент? Поднимите руки. Кем студент түгел, шүгәләгіз, отырғыз. Кто не студент? Приседайте. Кто студент, остается с поднятой рукой. Көтәрілген қол белән қала. Қазір кемнің ғаиләсе, менә яшь ғаиләләр, кемнің хатыны, яисә ире бар, шулар шүгәлейді. Кто женат или замужем, те приседают. Кто замужем или женат, те приседают. Кто мечтает, тот прыгает. Кем ийләнмәгән? Ихтияс ийләнмәгән. Икә басып. Шаяртам ихтияс. Демәк, кем ийләнмәгән һәм кияүдә түгел, шулар әз генә сикерә менә булай. Әйдәгез, тиз. Хәзер басабыз барыбызда. Һәр кеше бер сорау бирә, яме? Пресс-конференция. Әйдәгез, 3-2-1 башлады. Мне задать вопрос? Отлично, давайте. Сколько мне лет? Я 93-го года, считайте сами. Молодец. Онлайн. Пол күтәрәс. Замуж? Нет. Чем занят? Естіңім? Мен Римма, Киров, Шәһәрінен, почти Киров шәһәреннән. районнан ярый. Сіз
Кайда укыдыгыз? Мин МГУны бетердем. Мин магистр исторических наук дип булам. Ага. Тазалар, әйе. Меня, мен Өзбекистаннан. Сіз шәһәрләрдә булдыгыз. Төрле шәһәрләрдә булдым, ләкин менә Үзбекстанда булмадым. Көтәм сезнең Килегез. игътибар өчен. Ярый, рәхмәт. Әйе. Мин Румия, ben Новгородтан. Сез тормыштамы? Мин тормыш, чөтөк тормышта. Мин әйе. Benim ismim Radmir, men Ufadan. Bala barmı sizden? Ике бала минем бар. Малай һәм кыз. Задали, нравится ли Татарстан и нравится ли этот форум? Kech yo'li Tataristonda eng zo'r tanishuv protsessida qatnashamiz. Ana qatnashuvchi Түркменстанга инде сен. Һәм сезгә форум дайындау уңышлар теләп калабыз, файдалы итеп форумыбызга язсын.